Dormahene ewie yaba posi ni bia no osom e manhia hemfie enei waba be kire eye Dormahene asesan so na abrantie bi ene nanaba efa a wo social media ne so abusua enya asem keto akra we tuma ne domafo na be nso tuma ne eye asantefo aha yalan media Ghana wo be share one like wa comment awa foforo nso so enya bi a share say we you panas America na send this car ede aba Ghana dane da say bi kaka no Father's Day be say wo send bi na boyfriend wo ba be man so send o musika eni obe use Sendwave money transfer app no wo send ya na chese bibia etimi aye kama say wo send ede egu ye mobile money wallet na bank account so de obetimi use ha app we obetimi use ye promo code XM2 we use our promo code your first transaction no ubenya $20 free na chese police ni anu osom e wo manhia ahemfie wono ena di nchemu ababetu dwefa Dormahene ho wo nioma bi a wo ye wo kuntu na se busua chese enye ne no enu abiebie nioma bi ani so a wo send warning e di ama Dormahene se enioma a wo je no abruso sofu bi ne kan wonjae na busua papa yi etimi a kire Dormahene ase no kire mu a Dormahene wo firi Abesim wo mfiri Dormaa ensem ede babobo bi so pa ye monwam ni entie no pantiase haya media enti me ka kire me ko mu hene na najima mbadu se ya onto no bo we abunu ni wow onto no ba de ntra me ka sa otumfo nka sa ope Abesim of course yeboa okay haya ne dia yes oya Dormaa dia wo na najima mbadu the second no ye wo Abesim ada no otumfo anka se hoye ne dia haya ne dia kira otumfo nka se hoye ne dia yo enchira ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no enchira na menye na he pa na wo kopaja no me na media waho na traditional boundaries no is different waho se omahena di badia ne dia no akoye se titina ye bo nkura no ebi abobo okura no ho na otena waho enye se bia higher media higher way dia na najima mbadu me wofa osom Dormaa ye me ka samba kwa cha na najima mbadu me hena no me wofa wasom Dormaa ache waho tama na nanu mo titi koko nti ani no edi esi abampirida no na papa ye education officer e wa Abesim waho yeah in person cancer in history no woni waho oh say me education officer e wa Abesim yeah waho na otumfo nka sa Abesim ye ne dia but dia esano no ba obetra Abesim ansa na wakọ Dormaa border town yes then otumfo nka sa ba bia ye otumfo dia no ne dia na wo ye dan abodusabeto anintoyi waho sam ka tena na so onto no bo na ye no ye wo ho ye som sante ye ya abonfo ye som asante but ye wo ho no sabe ye ne otumfo ne asem wo ya sa na osise wo tete ntem ye kwa apolisifoɔ ye wo asante region ha nyina no bebre e ya abonfo waho ato bia ye sɛ dia wo tete ntem waho ebi som manhia ne ma som manhia na me som manhia wow manhia na ye me last station wow she ada show tama na oye board timba okatimba board ho no obeto me wo abrodu nkwa na najima mbadu no me kwachia na ye jet e wo Cape Coast okay enti me se na se onim bibia me ye nkyerɛw waho abodise ebeto ani turi na chese ebusua wei ene nsem a posi ni editu dwana timi se nioma bia Dormahene wo ye no na chese ka ye keke no social media ne so no na se eye no krapa na ye ka esan se nipa wo se wono ne hene ene Dormahene kwampo etimi eba bete ne to ebe kire na se be kire bi ofiri eniema wo ye wo Dormaa niema wo ye wo bro ne patam a enye no ene wahwie die guo ne dia na chese we se ye hwe ho ye wo eye Dormahene ho ye pa abusua eche bia na video bi circulate ye tachi my prince na chese on better social media ne so bekeka ensem bi eno enam so ema eye nanaba ke efa a wo social media ne so
wono nso so eba ba ye video e de matachi my prince anachi se wo kire mu a eto de bi akasa bi ono kasa e de kire wopem so no wonhwe yie no ya abofra esan se mpanyi se abofra bo nwa no mo akyekide edi wo kasa no wahu de bi obesi akasa esan se Dormaahene wone wotumfuo entimi enye dai enye pe na busu ensem de na nabake efa ekeka bi ankasa eno na brante ba ku social media no so no aba reply eye na naba efa na busu en one reply wono nko e watutu bi so e de amane eye wopem so ho erokobɔ ni din wiese eye kwakudua abusua ensem ne de wo mo aburu bi so ye pe mu adu enti egbo awram ni etie firi ono ankasa enum se mo hu sa brante we ye fredo na naba ke ifa ehwehwe mu no ese ofri enkransa ma hwe no video bi aso kasa mama e ma me rodina because of enkransa okay me no ni problem ba ma me nkyere wade bi nyansa ne ba ko fotrim ti se usi wo ye politics anempo wo supportu kwakudua ayo tumfo a ene wo ni problem nansu hwe na se domafo e retaliate asantifo bia embe kasa mfa ho so be kasa fa ho dia yeso be ma homework because wo kwasia we kra na ye frɛ na na ba ke fa no wo to nya the gas and authority e command na Dormaahene say Kofi Adoma wonwani ni accident na onyaye e woni high no say onu fa ni 9 si form onu na Dormaahene wo kwasia bi say why say Kenya funu ayadeda no otumi ka kire ni say on fa ni 9 si form hwe that video no a wo command na Dormaahene wasia na Dormaahene true mu kra e so won fa so say wanim na say utumi command na Dormaahene a what is holding your tongue or your mouth to say that same thing to kwakudua chimpanzee no say the people for the penny for attempt they should stop so we see who say we neutral person now kasa wo media iswa ma o yes nye o yes o no enye o no na so obegina ha ni ha na be ye o say baby e kotia wo de obekasa ho na baby e kotia obi de na say wo bo agua yensu a yensu ye support sa ne pa no ye ba be kasa direct wo masa mami kasa me kire wo so nya anu e ka kire na Dormaahene say o hwe na ayi Kofi Adoma wonwani a fasa no kru ya kasa ka kire otumfo say ne kru bufo ni di nkwasi asem enti omu on kasa nkyere omu no mu nja jimi no because wo free nkransa na so otumfo na obe support obi anu woni problem na emum hwe na wamba so obi e retaliate asantifo a wamba ye wano se say double say obe kasa enti saa we of first warning me ba osu e wo media isu me found so NDC ni ana o MPP ni me de Ghana ni e na ewu me enye NDC ni bi na ewu me ana MPP ni na ewu me so kasa mama ama wo jejo akufado emfa me ho na emum so person ye neutral ni ye na say ye hu say wo ye atia obi na we de on person be ba outside ye nkasa ntia outsider ye kasa ntia tumfo a na oba be ye be ma one analysis da be na obema asantifo so analysis say omunja jimi na na say obeka cho tumfo jimi no so say the club fo nja jimi no enti saa ye no wo beka suanyansa enye saa masa this time around ye nye political party yibio na chese ebusua wei ene ne ekoso eye between Dormaahene ehun sensem ena afei tachi my princess so edidi atema wo sende edibre eya santifo na bi eka opem so eno na nam so anana ba efa so be reply a chese se di akwakoye mungambu ewo wonom na ebusua said say youth no asori Dormaahene bunofuom eni asantifo youth no wetu mane na wetu emane no ewe se ahemfo ne do mo na sifom na afenju so excellency John Dramani Mahama de na sifom na enuoma bi de etimi twa se de bi adachi bi no enko base ebe magana na se asante ne bunu no yentem etimi akwa ye basa na chese busuam wei ene ne yekoso se sei de Dormaahene de abusua ne wonsam ne de edroso ye akasa dane da obi ahwenko ade a oba channel yi so abenya bi ahwentu be subscribe no attain notification bell no all ya upload video a wanya bi ahwehwe video e ma foforo nso so enya bi enje no just decent comment
comment section wonom de amame Sendwave money transfer app no so mamu amo Europe ni America wo send this ka de aba Ghana nko ade a ubetumi use sa app we ebusiafo se o pese wo send your first transaction ubenya $20 free the answer ube use a promo code JSXM2 use that promo code we are first transaction no ubenya $20 free na che se eno ene sign so the screen no eso aha Yalan Media Ghana midi de actual broni